Aye, mina iza swaka chauke aka YouTube channel swaka chauke TV. Ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hikwalaho nga ngena va subscribe ka channel swaka chauke TV. Na amukela ka lembe lerintshwa lembe ra 2022. Na amukela swi kahle ngopfu na loko se ma nghenela ka lembe ra 2022 hi timhaka ta ku COVID-19 swi la ta vula ku ri hayi a yi se za hi mi dlaya ha ri swin'we la chaneleni, because loko vanhu va fa swi la ta vula ku ri ni ta va ni luzekeli ngopfu na mina ma vo la ka channel swaka chauke TV. So ni ba mandla ni vuyelela a Matsonga Machangani, ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe n'wina mi tsakisiwaka hi content ya swaka chauke TV. N'wina content yi nga mi tsakisiki ma ni twisisa musa ya. So namuntlha ni la ku ta na this topic ya ku la ku vulavula hi hinkwato tinqambi ta Xitsonga ti le ku feyileni ka ku hi nyika risimu rin'we leri kotaka ku tlulelaku aka ti-language letin'wana kumbe aka ti-culture letin'wana kumbe aka ti-tribe letin'wana. For an example, okay, loko ku ri ku ma hleketa nkarhi wa bengu ya Dr. Joy Shirimani leyi nga huma hi 2013 ya bengu a ri na matimba ngopfu loko se yi ta va yi humini kwale na ka 2013 na 2014 laha ya a ri na matimba ngopfu. So a yi swi kotile na ku va yi japela ka ti-languages letin'wanyana ma vona. And then loko yi japela ka ti-language letin'wanyana vanhu hinkwavo a va vheti va kulisa music wa Xitsonga. Ni vula vanhu lava se a va sapota Xitsonga, VhaVenda, Mapedi, Balobedu na van'wanyana vo tala ma vo. And then hi tlhela hi japela ka risimu ro fana ra heke n'wino hi cina heke n'wino hi cina heke ya. I risimu leri hi rin'wana ra tinsimu leti ti nga fika ti teka xichangana ti xiveka mepeni kumbe ti xiveka kun'wanyana hi malembe lamaya ni vulavulaka hi mona kwale na ku 2013 2014 kwalaya ma vo. So loko ni chekini ka ti-artist leti hi nga na to sweswi ni vulavula hi nqambi yo njhe Solo Makamu, ni vulavula hi nqambi yo njhe Benny Mayengani, ni vulavula hi nqambi yo njhe Mr Post, ni vulavula hi nqambi yo njhe Oscar Makamu, ni vulavula hi nqambi yo njhe vo Dunisani Baloyi. Va le ku feyileni ka ku hi nyiketa risimu leri nga ta ri crossaka over, leri japaka bodo ya Xitsonga, ri japela ka tibodo ta Xizulu, ta Xipedi, ta Xivenda, ta swiyini ma vo. Why va tsandzeka? Okay, hi ku ya hi mina va tsandzeka hi mhaka ku sweswi Matsonga Machangana va langutisi ngopfu music wa vona ka beef ma vo. So beef yi fika yi endla ku tinghoma ta hina ti fika ti jikajika kwala ka sekele ya hina, because a hi ti-hit letiyani. Ngo ni mi byela so tinghoma leti ti-artist ta hina ti humesaka nkarhi lowu hi nge le ka wo to tala leti nga na beef a hi ti-hit, ti va ti-hit kumbe ti hundzuka ti-hit hikwalaho ka ku va hina kha hi tiva munhu loyi a chingeliwaku, hi swi tiva ku ri swilo leswi a chingeliwaku hi swona kumbe swi yelana na swona, kumbe hi tsakisiwa hikuva hi lata n'wi yowetela ma vo. Leswiya swa ku ya dyi n'wi chingelini lembe leri a dyi n'wi bini ma vo. So ka vanhu lavan'wanyana va ti-language letin'wana swilo leswiya ka vona a swi va entertain vona. Hi mhaka ya yini? Hi mhaka ya ku a va n'wi tivi munhu loyi a bifiwaka hi ndlela yin'wanyana. La ta kombisa ku loko endliwa risimu hi artist ku ri risimu ro tsakisa vanhu kumbe ro tsakisa xitshungu kumbe risimu njhe ri nga plain ri nga ri ku na beef phakati, ri nga swi kota ku va ri crosser over loko ku ri ku composing ya rona yi va yi ri kahle kumbe yi ri well planned, yi ri well arranged hi ndlela yo fana na leyo ma vo. So hi swona leswi endlaka ku ti-artist ta hina sweswiwani ti feyila ku hi nyiketa nghoma yi ri yin'we leyi nga ta kota ku crosser over yi ya ka Xivenda ya kwihi na le kwihi. Ku fana na Makhadzi loko a ba album leya Kokova leya na loko a endla album leya ha ka matorokisi haka ma twisisi. So loko a endla tinghoma yo fana leyi yi fiki yi crossa ti-languages letin'wanyana mara yi kha yimbeliwa hi Xivenda. King Mnada u bi nghoma leya ya Idivala, loko a ba Idivala King Mnada yi japeli ka ti-tribe letin'wana. Why? Hi mhaka ku tinghoma letiya ta ya Makhadzi na Mnada ta entertainer, ku nga ri ku a hi ti-traditional music letiyani ma twisisi. Hi nga sweswo ku ngo va an excuse ya ku the traditional music I swi koti ku va yi crosser over njani njani. Heke was there
and hi swi koti ku crossa over. Bengu was there, hi swi koti ku crossa over. Vo banana na to ti crossing over, ma vo na vo Shakabundu ti crossing over, ma swi twisisa. So Matsonga Machangana a ni ta ku tinqambi ta hina vo Benny, vo Soli, vo Mr Post, vo Dr Joy Shilman, vo Oscar Makam, na vo Prince Rangani, hleketani tinghoma ta straight leti ti nga ta kota ku teka xigaza ti xi yisa mahlweni, ku nga ri tinghoma to chingelana ntsena. A ti vi koho ta bifa hi mahlweni, bifu yi kahle, bifa yi vi kona, mara ku va ku ri na tinghoma leti nga ta entertainer vanhu na ti-language letin'wanyana ku ri Xitsonga xa hina xi ta kota ku kula xi va ka xiyimo xin'wanyana na cancer i komu.